Kublaya P baro syakatup kubor jongi kadon bos Media Network. Kimat kibakong san mentah kesengi kilong. Temu ya penjaka ke Sorkar Meghalaya bat kitrai petrol pom Anjali. Ud kinong shalan jhur babun palat ki check gate hasurok khasi Jantia Hills. Kentu ke BJP Meghalaya bantung DGP dakakong Ida Shisha Nongrang. Pan kai pot ke NTA na Sorkar jela halor ke jing bakla sam jingkili NEET hajawai ban nongpo. Tomantang ini pai syaki khubor ke bakamania. Kajing tumu juga Sorkar Meghalaya banyak penjaka bat kitrai ke petrol pom Anjali da kapa penken ria ia kani ke petrol pom Shasanmer apa Shillong hakajaka jong katanat veterinary and animal husbandry kabahe amduna ya ka katlai hajar san square feet ban pendan kam no ya ka jaka joka petrol pom ha Anjali na banta ki jingdan kam pat ba kalawan ra ya ka jing persha na kiseng ke FKJGP KSU bat senjuk kinong senshar shnong apa Shillong. Lakata, laong bagi ni ki kenhun kidang syong perkat banyatai sani halor kani kapang haka kendai tarik ujemang. Udang yalam ke FKJGP apa Shillong ba kitbok nong plang ulapan pau ya kajing lengo ya kajing sebun joka Sorkar banyak pen hadu kat lai hajar san square feet ke Jakapat ba. Ka heading ka di benlong baik tik apa di kani ka bentah. Namar bunsin kimi ijing tho kimi kiran kajing bong sutu bakla. Jom kipai ba yang bangi persya ia kata ka Roy kapal ia kata ka Furlian dan ia jing sena ta fly over tendong duduk pas dang ni ia kan urem kalau bangi persya ia kata ka jing sena fly over dan ia jing persya ka sungi kalau ba halor kanu kono urem ba ka Sorkar ka ai jaka ia bom dei utrai muluk hapo ki jaka Sorkar beli ni keren saya kata kalau ba hadian bangi i ia ki jingja ki boker bangi sumutuk saya ba kadega no siliang pelat kaniga jinglong jingman jung ni ke Sorkar ko mentah nomor lada dai khlajat ki bomdei trai muluk ke Sorkar ka ai jaka walar kisa ko jaka Sorkar ru kisa baan ru mundan munut berkendang iki ke Sorkar kam simkia pe ngeduk tem motor pe ngeduk te po Maxwell po laban bat kibi ki jingja pi hakini ki hindia sngi wal dem ndre bale kalong khala tang ni po terpom bahapan ai jaka po jaka Sorkar kuma kaja kini ki snem ki balalik no isu tu ke jing snai ke ni Furlian kam isu sin bun kong ko jela ka jungi ki bun ki surok ki bypass ki balami ki dan ki trai jaka ki bagi hapan penkeriak nantu ke Sorkar kasih be ka compensation ka bagi sna sanu sunuru ko shomo mon gojoki ndri bali kalong khala be tang ya uni bar jela bagi hapan ai jaka kerpang ka jaka jong Sorkar kataru larang ipet ya ka jinglong jingman nang tagi jaka lara supet ka khmat brio mo ngin nomi i bukan nan pala di ka arajar ni arajar san square feet tagi jaka Dari balik bat kalau khala ni ban ai yu ti putra pamong tai ban ai sen ni po jaka Sorkar sen po thang perslong ka bolam hado khatlai hajar san square feet kat kum kijing tho ngi pa hoi ngi ba ka jingkran joki bor Sorkar kaya lai pak lebat pat kani kijing tho ka bangi yo lemai ko Islam ka bangi ngem kwa kum kini ki jingja ke nang ja nang ni skmat nomor balai mentala ra ai la ding bar jela ni putra pam ban ai jaka Sorkar la sangi ding singi pakan set ya ke presiden pat kebakan apply lang kumju iki wepan kinu ki basa kanang ke jaka ki hapan ai jaka nang Sorkar kemun ki jaka Sorkar kanang red kan nang isngi nadu pas nang ya jaka ai jaka ang po farm joko veterinary puar ba kisnam ki baladap kimur pan ai jaka sipai ni persajur ki hapan pensange ya to ndre mentar ngen ya ibudien ba halor kanu kono rem begin ai jaka hadu kat ni ke jinghe joko jaka bat ngila keren sai ru ba mane bat ki dorbar snong ni boker ki ba ai ge nusi ban snai ban ship ya kata petrol pom bangi kersa menakali yang jungi nginom ailat pat bahkan long kecing sa jonggi nongwe nong arah kata jaka bakiyo nak kata Sorkar ti bangi yo lembai kot kisla kata do khatlai hajar san square feet ketika kata ko pensayong ini kalau balai kata jaka kabaret hapan ai pat ado kat ni kecing ye bat halor kanu konong rem bat kot kum ke bangi lapi kita kisen kalau ba ngi ba ngilali ikendu yu health minister o yu veterinary minister ti por ri wong baik baka one baik to orar masih jero tingi ko apan tip kan isi kadon ki igi selndat bagi bor kita ki bana jrong ki bor Sorkar ha jaka ban ailat ya ka department bahkan verify di jaka ndai la suai ber ko orar bodi ban alot baik khatlai jar san square feet nang taban snai kan
ia ka petrol pom Tei ka cakap kahap ka jempit jong kadang. kat kum kalong mata jing sya katai ka hap lang joka mau kulot ka sanmer di sanmer ma ki bobor gi nong sok song tai mo kia nadu ki por mun chua kia set don gi benta gi bejan ba teng teng don gi jige ki wan spo order bos nong kulot ki don gi wan spo sanmer ti kum kalong mata long ka sanmer ka sim gi ka kol ban ai ka di musi Kaseng kinong khayi jhur jangkal jilla kabala tip kerteng kum ka Meghalaya Fresh Vegetable and Ginger Traders Association kabashalan jhur shaki weipat ki jilla ka tha North Eastern Region rangkat ki weipat ki seng bahalang ki bakun thup ya ka FKJGP Agriculture Cell haka khandai tarik ujemang kilaya kendu ya usembut Menteri Rangba aba Preston Tensong halor ki jing bakinong khayi ki ya kendu ban penpoi ya ki jhur shaki yau ki badan haki weipat Kijilla ka tha lammi ngi kari India. President Jong kani ka kenhon uba Bright Star Mautho ulaong baka jing kendu jong ki berusembut Menteri Rangba ka jela namar ka jing bakinong khayi ki sha pendik hakilenti sengkin hakapor bashalan ne ki jhur. Bonsin ki driver ki sha takti haman ki check gate bat naka jing bon palat ki check gate jong ka district council. Kajing sniu palat ki surok hakithan East Jainta District nadu Lumshnong Sunapur bat Kuliang kabu yakakit kaba eki jhur hakajing kaba kraw namar lada empoi hakapor kaba biang kilhop no bat kiput halenti. Nakaliang President jong kinong khayi jhur ulayat ho ba usembut Menteri Rangba ka jela Shen unsa syong jingelang bat katanat agriculture bat transport department banya merjing mut ban pensting kini kijing jong kinong khayi jhur ka jela Lang jong di South League Ocean. Bat kumjuru nampa kini Ocean ba cupenya bat pembiang kali jadi berlut iki marab. Ke Kasijaya Fresh Vegetable Supplier Ocean bat ke Siliangum Pharma Trader Ocean bat ke Kayudu Kasipnar Ocean bat kunjuk Fresh Create Ginger Ocean Freeboy bat kunjuk Meghalaya Food Fresh Vegetable and Transport Union kunjuk nakaliang ke FKJP Agriculture baju kerja namta ki urep kunjuk kinong kai taksi lawan ni alor ba rawil kecing ke baju sniu plat kesurok ko kuliang rata syara bisrong nistai mar ba pursin kecing sniu tu kesurok namta nakaliang ki kali bakit ki marap kemla sono poi pot babian mar ba teng sakut no tu caka makam tam menta bala slap teng kecing la sono poi kemarap ka pot babian dan nak kedau kalau kita sebut ba yaki supplier ke baju penyayo ki marap nak ke jela saki wei pergi jela mat kunjuru ya ki kaliru nak kedau kecing sakut kali yang tai kalau kita sebut ba ikino rep kunjuru namar bacakan poi kamar kasniu no kamar ikino rep ke sim jing ba pakai ka kita jur kamar ba dai mat kadro kamur jung ikino rep mat ka ba mar ba ke cintau yaki marap ke ceperung cubur ki wiprej bar ke jingnon juga ni ki diskursil ba sim taksi ki marap pada ni pai ka wiprej tentang dalam miet tentang ki bun sakit depan sim jing depan mar ki sya cerong ketiu gitu ki wiprej duk umling ke pasra kritersi dai tak kenal ba ni lawan pusno sya universiti mustam taksi buat kumjuru mereka Nutri nomor ba tentang kebolong matahi kamarap kawan ke jela asam cakni ke jela warna kui ke jela ki wan boy sini nomor ba kadang dai ka yom wan boy kamar ba nabar sini ke jela ke jungi tentang ke sahabat Nutri no ke mau boleh nomor kawan untuk thai mau kenen tai sahabat Nutri do mesti damiet ke kata ya ka kaput no to kamar boy sini ke sini no bakum juru nilai keren ru nomor bakani kemarap kaban sami no tanah kini kecela mata penahi kan sami no kini kecela jungi kan kela sakiwai pat kecela her ke jungi thanyo is ketika yodo ke warak ke jemblok ke krau dalam pelaj ikan Nutri nak te jaka kecil keren jungi kelomba kanu kali kepala debluer kecil kepat kalian production bakali kepala debluer na yodo kan pelaj no kawai hadin kenang ban kanuk tak ya ka Unong aiktin ka BJP Meghalaya ba kharkrang haka khandai tarik ujamang ulaong ka BJP kan ai da ka shithi
Bad dalade unet ya kendu ya menteri rangba ka jela ukon rat kisangma ban kentu ya ka Sorkar Meghalaya ban wanra ya ka kong Ida Shisha Nongrang kum ka Director General of Police bathamai ka jela. Shushu uloong baka jingkwa ban wanra ya ka kong Nongrang kum ka DGP namar kadai ka officer ka baladon ru shibun ki jing tebet ha ka jing trekam bat ha ka jing yalam jongka ya ki pulit ha ki jaka bakala tre baro shikata. Nalor kata kalapau kum ka officer ka bala ai ki jing shakri ki ba khoj basuba ya ki pat ba hakeleng ki jaka bakatre menshwa. Pi ngila kwa ni kundu Chief Minister Honorable Chief Minister la kam katuk ani singi tamangi kami olat marbum dan post station but ke jing kundu ba ya kalau men IGC ka city no state president Shau Chief Minister ban kerpat yu ban consider ban ra ya I kong Ida Shisha Nongrang kum ka DGP ka thamai nam ta ka state ka jungi ngiran bon ki daw balik bingi kwa in one may even head police force jungi but niki lightly ki kerteng ki baga UPSC kala approve ngi snow but she'll be the best candidate ban lead police force ku jungi Piang kedang ni kita. lenti bangin kendo ya ngin la ban yo appointment no CM dalawan pai ka khatrik probably ngin yo appointment ka si Monday but ngin sa hand over in city Piang kibun kita. Pila ban itu le saya kata ni. kawai kadi kaba mina kadi ide local officer nang ni and she has enough of experience mdai tang ni po state la jongru ila serve po eastern range ila serve po western range nang ta ila dondu po IB intelligence bureau po Delhi and ka state police ka ja tray ya janmat ko ka IB department or ka IB intelligence bureau but kini ki berkhat kin in longer jingmatoy was sikat day and tak state the jongi but idai and one of the most important thing is he's an very upright police officer namanga he personally ngai three now Niyo ipat baka kerteng jong ikong Nongrang nadu wisna bala debro kalami rai iklam la. No, the thing is he namar shwa in the last shwa bandra DG man ta ka kerteng jungi ka khamdan po number 5 amdai ni daw ki ke mar ki dang bun ki barat senior bakam senior ban yi aga service Kita- menta badeng ngilap ba ka kerteng jungi ka wan ka panel hi ka wan nang kong app Mentang kenti pila kerben le ba. ngi kermen ba Ka National Testing Agency NTA kadang pan kai pot na ka Sorkar jela halor ka jing ut bakadon ka jing bakla ha ka por penlong ya ka examen NEET ha jowai bat nong po. Ya kani layat hu da kisamla bayale ya ka exam NEET hadin bakilawan ban ya kendu ya menteri ketenat puli putih urakam e sangma. Habakran sekila pathai kubor usamla nang bha suciang ulayat hu hakmat kisamla puli bau menteri ketenat puli putih urakam e sangma ula phone che u director ka NTA ban pan jing pensyai halor ka jing ut bagi don ki jing bakala halor ha kapor ba penlong ya ka exam NEET ha jowai West Jaite Hills ban nong po Ribhoi district ngi persngau ya ki jing e bangi kendu hakisngi long ya ka examen NEET bad menteri ketenat puli putih ula shim kia halor kani bad ya menta u director ke NTA ula pa ne ka kaipot na ka Sorkar jela shwaban shim ya karai laong usamla nang bha ulayat hu hakasngi penlong ya ka examen NEET kinong penya ya ka exam kila sam artli ki kot jingkeli kata ka MNOP bad QRST ulayat hu ningkong keyboard kmi ya ka exam kila betha ya kisamla ban tho da ka kot jingkeli MNOP henry hadin kumba saw pho minute balayat ka examen keyboard penyat kilayat hu baka kot jingkeli ka bakla bat kabadei kadai ka QRST kani kala penkul mar kli yangi namar ngila pelut por hadu saw pho minute ban tho ya ka exam da ka jingkeli MNOP namar kani ngikar pa di menteri ketenat puli putih ban yakran bat ke NTA ban penlong biang ya ke examen NEET ulaong. Take this one. Take this. Naliang kasing matasingi kamtam ke GSU rangkat bagi porlok ke GSU nadu kasin benengkong kasi benengkong haga ndrutrik ubenai me kedai kata kasi nengkong hadin ke exam ke ba dikena na po joy center kemudian kumbas hos pangut ke batho ke exam hak tiga sni ban nong po ke kumbah 100% yo pongut
tinggi lap berni ki pesngau si ke jing ke jong ki ke long jing le thurmur jong ka te ka jawai center ba kanong po center pega pensusi sibun ha bengi tep tinggal beran-beran cepo ke jaka stiga Saint Mary's Masorlu tinggi lap ba ka dei ke jing bakalahi na ki ni ki invigilators ke ba lap pa arli ki question papers bagi atam kena apo la kan tashteng handrai bensim ke decision bahdi kena ki kli kai question paper kin datam ke simpor ki ar 4 minute bensim ke decision na liang administrative na liang ki ba conduct exam ta hadim kla tho sapo minute ki ya kata question paper ki simno ke datam no ta ko pat ke code number jong question paper kata ka ke MNOP ke wei ba ka ke QRST bagi dia porok ke peni baga ko punya ke exam bola kan tashteng na mata ke exam kala fail lupa haga first place haga sin kata ga haga jing sedang ge jongka apo kata lagi tashteng te gabar po kolong bagi kena hadin bagi pej bahrim ga adap ke exam ki sempat baga admit card jongki jing sha day ban submit no ke arli ki pages na po ga admit card ban submit chaka asaki de ki ba pej ba kami invigilators apo ba pej apo classroom ga kata arkim pediang ke admit card kumbade ke guidelines jongka NTA te kini porok bensusi kena dan tu pergi kena ki sember lab all over India ki thok da ki code number jong question paper da QRST kum bagi thok mentan dan rei hapo jawai center benong po ki 2 sets of question paper praset ki question paper kata ka dei MNOP but QRST te kini borok ka pendi long ka pen baklalu ki kena ka baklong discourage ki khamtam ki tibula atam hak akibatam ka si menengkong begini ki batam license housing kana penduk mensim syuk nomor borok ke re India ki biang ngom penyai ke exam handre pat hagi ari ki center hapo state ke jongi ke longba kalong thurmur hadu kata te ngi pat leng seng hari ngi tep tinggal pha ti beran shau education minister ngla pentep lang shau chief minister ko jo hoi ki lasim khian leng state handre pat ki bososi ke longba ngi shutep kata ke khobor ke longba ke NTA ke tho ka conduct exam hani claim do yo bor ne film de pentep ya ke state government hangi sutu ke central agency ke ba conduct exam banom-nom kenu ke interference ke state handrai nga so bonong bat so benjit ki center ban tho exam ke de bente ke state benjit ke balong paka bar ki balong well trained invigilators dan yang sengi mata sing lai keren badu minister in charge of education rakam sangma pengila keren kolong bangi pressure benjit ke center ke bobiang ka bahar kolong ba kini ki kena sans pangut kalawe jong ki ngimtep se gan point la ja kumne bar kin long du mensim haga jing long thurmur kolong tho ke ni exam amar kum boong radili lupa so 4 minute ki mio manatam baro arspa ti question ki marks la du lupa te kum tan leng sengi ni dawa naga sokar dim petskau ke NTA kolong bakla fil lupa ki exam arli ki center but day dadala berlong bala ni dawa kolong ban reconduct ya ke exam hak arli ki center baka syongpat hak wisdom ke jing penyat ini ke jing kelam long ke rai ke bakhadu ke NTA ke de ban penyat ke exam de ke bahag komet apa state jungi ban reconduct exam namar gi kena ya ku lenti ban yo ban atem sa sisin ya kum ke di exam bagi yo lat ban puli doktor minister so ula de kren Ka BJP Meghalaya haka khandai tarik ujemang kalalum hakmat ka office terekam jongka ban penrem jur ya ka jingkran jong uwei na kinong yalam ka kongres usam pitroda ubala penya serie mekibriu ka thai north east kum ka jat benriu China habakran sikilat pathai kubor unong aiktien ka BJP ba Maria Hom Karkarang ulaong baka jingkran jong u pitroda kalakta ya ka jing sngo jong kinong India bat kalongru kumbapet siliang khmat ya kajai penriu kani kathan uloong ka BJP Meghalaya kan sapha jing tho sha Delhi ban penpau ya kajing persha halor kajing kran jong utei unong ya lam ka kongres kumban supen kan mau ka kongres kalak kentat ya kajing kan tho jong usam pitroda ubalami no artat na kaseng kongres hadin ba ulak kran bat yanu jor ya kijai penriu ka dong lammi ngi kum kibriu nari China Sampitroda. Down, down, Congress. Down, down, Congress. We have condemned the outrageous and the shameful and the racist remarks made by Sampitroda, who happens to be the advisor of Mr. Rahul Gandhi, and in fact, right from earlier times also, people from northeast have taken a very serious view whenever they have been, akin to the Chinese. And here's a person who is an advisor to the senior member of the Congress party, Mr. Rahul Gandhi, Sampitroda. He has termed that the northeast people looks like Chinese. We are not Chinese, we are Indians. We are Indians by blood and will continue to remain Indians.
But sir, Congress is given to his personal opinion. This is not Congress opinion. That is for Congress to clarify. Okay, we take him as to be an advisor of Rahul Gandhi. That's for the Congress to clarify. Okay. Anyway, the second part I would like to share with you that we from the BJP state BJP, we are approaching the Chief Minister officially in writing that government should consider to bring Kong Ida Shisha Nongrang as a new DGP of the state. And in fact, we had wanted to meet the Chief Minister a couple of days back, but since he was out of station, so we will be able to meet him only on Monday. And we will also hand over to the Chief Minister an official letter requesting the government to consider to bring Ida Shisha Nongrang as a new DGP of the state. And we have various reasons why she'll be the best person to lead the police force of Meghalaya. Thank you. Sir, Kan ni mentan pelak dia kan? Mat keren dah kasi. Tidak keren itu. Lagi mentah kasi lumlang hang ni po BJP offers men pendram jor ye kajing keren jong San Petroda upo penia streamingi ki Briona North East but ki Chinese ngi kon pen kan mau you ba ngim dei ki Chinese ngi dei ki Indians but ngin long Indian by blood hado bakut de kajing keren kajungu kalong very racist but ngi condemn ya kan kajing keren jungu but kalong ba pla bu de brio bala nang la start bla de we mo champang tandre apa poi kum gini ki ke ida klam sutu komnu kuta ya ka feelings but kajing smo kajungi kibriya na po North East man penia streamingi but kibriya na po China. Kalumpung Ribhoy District Inter-School Athletic Meet Arhajar Arpusau kala sedang haka kendai tarik ujemang kabalawan penher lama play de uba finally El Pariat General Secretary Meghalaya State Olympics Association MSOA Hamadan NSCA paham siem nongpo kum ukongsan. Ya kene Kalumpung la penyat da ka office jong District Sports Officer Ribhoy District. Kiskul kibalawan syembenta nak keleng ke them Ribhoy kila kot chaka lai pau teli baro. Kane Kalumpung kane lai sengi kenti. Hakane kasingi play ya kane Kalumpung ladon lang uba Gordon S. Langste, Functional Manager DCIC Nongpo, UDSO Ribhoy District ba Bobby Nongbet, ba RB Shadap President Ribhoy District Sports Association, urang ba snong paham siem ba Jelingdo ba riurang ba na Nongpo. Hakane Kalumpung la pharia hakilai kunhon under 14 under 16 but under 18 shinrang but kentei. Shuaban penher ya kalama play uba finally El Pariat ula ai kublei ya ka office UDSO kabalala ban penya ya kane Kalumpung ya lekai kabalawan ya syembenta de ki lai photili ki school na themri bhoi. Ula kit bokit ruang ru ya baro ki khna school ki balawan ban ya syembenta ha kane Kalumpung ya lekai bat kentu ya ki ban selut ya ka buit ka bor ban poi shaka thong jingjok. Open. Thank you. Thank you very, very much, sir. The athletes, I promise that we will take part in the district level inter-school athletic meet 2024, respecting and abiding by the rules and regulations which govern them, committing ourselves to a sports in the true spirit and sportsmanship for the glory of sports and honor of our district. Thank you. Thank you very much, Mr. Taniandan.
kindly meet Kong Rida immediately. Pada kitu ki kubor ngilapoi syakabakun, terhadap bangende syambiang kublai shibun.